Lirika su kraća književna dijela, najčešće u stihovima. Bravo, cure, sve znate. Gotova nam je dodatna nastava. Vidimo se sljedeći put. Doviđenja. Doviđenja. Niko je naočala ima još. Što su dosta? Dobro majica. 100 eura košta. Ja na ove šuze imam. 120. Da. Lagano. 102, 103 i 104. Jo, vidi ih opet tamo. Ga Marko. Eno ga lobo. Ajmo kod njih proći. Ajde. S kim idemo u školu? Ovo je tužno, ne za smijanje. Bože. Djeco, šta je ovo? Knjige po podu. Ajde, dignite se malo, sabjerite se malo. Jel vam treba pomoći? Ne. Ne, vi ste za sve krive. Ali šta će vam te knjige u školu? Ajde, odite, čitate knjige tamo. Vidite, ovi nokti koštaju više od vas i onda da vi samo dođete i puknete ih. Ne može to tako. Dobro, je. Možda smo malo bili pregrubi prema njima. Ja isto mislim. Da, možemo se trebamo ispričati. Da. Hej. Sorry. Bili smo pregrube. Da. Nismo Hoćete se družiti s nama? Može. Ajde, dođi. Meni je glupo, Marko i Laura su sve vidjeli. Ali bolje da se brinete o sutrašnjem ispitu. Da. Dobit ćemo jedan. Evo vam fina. Evo i moja. Evo i tebi toga. Hvala. Malo je moja. Šta pišemo? Geografiju. Koje grade uči? Da. Ovdje su dva. Ovdje. Bog, dečki. Bog, dečki. Jesi streberu? Jesi naučio geografiju? Sve je točno. Da. Ajde, streberu, ti riješi. Ste ti učila? Da. Jeste vi učili? Da. Mislim da će dobiti, ja ću dobiti četvrku. Ja ću dobiti peticu. Sve je točno. Super. Evo, cure. I ti molim tišinu, nema prepisivanja. Molim spremite knjige. Cure također. Opa, neko nam nedostaje danas. Dobar dan. Gdje ste matori? Idete već i... Profesorice, oni kasne. Daj šuti streberu. Pusti noge sa sto. Jedan i Evo, drugi. Vanja. To je nedopustivo. Evo, Vanja. Dobro. Evo, Molim, spusti odmah noge. Pustite me vi, stavite i vi na stol noge. Ispiti noge sa stola, ime i prezime. Jeste Makni mobitel. Neće, profesorica. O, legendo. Znači nam promet, ne? Ja bio je sad, evo. Dobar dan, jesam li dobila Markovu mamu? Moram s vama ozbiljno porazgovarati. Zvala mi staru, ej. Meni staro, uzme Mobitel će mi reći. I meni. Radi ona jedinica. A ja držao noge na stolu. 10 po redu. Dobro, još jedan ukor i ovo. Odemo. Ajmo doma, ne. Hajde. Imam ideju, dođi streberko.
Jeste slučio nešto zlato? Ajde. Ajde. Ovo vam je plus zato jer djevojčica diše i ne proizvodi kisika. Ja ovo ne razumijem. Za koliko je gotovo? A ovdje je tu 99% atmosferskog zraka čine plinovi. Dušik i kisik. Da. Ugljikov dioksid je samo 1%. I svi ostali plinovi, je li tako? Da. Skužio sam, znači. To. Tako je. Ej, ideš s nama? Ajde, može. Ej. Dobili ste Lana na nosu. Pa naravno. Imamo Dobili novog smo frenda, novog frenda. Štreberka. Gledajte ga. Kako je snažan. Snažan. Onda sam i Ej, hvala. Jako si dobar. Stvarno si dobar frend, daj hvala ti za sve. Nećemo ono više raditi. Vidimo se.